Ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ha kasantarik unailar hajar arpusan kelapha wanmi ya kinong yalam bat bor sinshar kahima jirang bat soyong lingdokship da kajing temu bakiniki bor sinshar khadar kin poi syaka bapinbet ya kikam jaka puta bat put ha karukom kababiang renti ha pedeng jongki. Kani kakam kadang beteng jing yakren bat ka council ru kan sa iPad ya karai jongka. Habakren sikilat pathai kubor upa MRH wa lang siem kahima jirang uloong bakaladan ka jing pentip na kasnat hima nongwa mautamur kabahab hasoyong lingdokship kiwan syadu rani umshru bat kiwe ki jaka kibahab hakahima jirang. Uloong bakakam kadai banyakren halor kat santali kisnong bat kasnat hima nongwa mautamur kamuslia yakikam sinshar khadar kahima jirang bat kumta la ujor syaka council. Da kabapenpau baka huri hura kami na kajing temu ban bu office kasnat hima nongwa mautamur harani jirang. Uloong baka ni kasnong kahap hakahima jirang bat ben rapat bakam dan kanu kajing pen scam da kasnat hima nongwa mautamur ne wat da ka council. Halor kajing penpai ya kasnat hima nongwa mautamur sya kasoyong lingdokship uloong bakat kum ko order ka KHADC hi kampat don jing penpai namar hadin kajing ekren ya kani kakam jong arteli ki hima ban penbet ya ki jing kulmar hap mantau da ka core group. Uloong badang yakren ha unai luar hajar arpusau pinban lami ko order ha uno pra hajar arpusau kabaong baki shnong baro ki hap no sya soyong lingdokship bat pinpau baka ki HADC kampat tip ha bat kampat day karai jong ka executive committee. Ula penpau baka day karai shimet uba PNCM MDC barim ka maukar pintor kra hakapor ba ubat yakakam kum u deputy CEM bapet ya katanat ilaka bat kumta kahima jirang kam pediang ya kani karai kabaday ha kajing shisha ban shim da ka core group. Lakhot yengi minta kasni banwan sakani kicing alang lamar kadon kajing ya kulmar ha kajing ya sufu jumut jumi ya kajing ya day ha pedeng kahima soyong bat kahima jirang. Kaladon ke kajing pentip kajing ba nakaliang kasnat hima nongwa kata kebakiong kebahab hapo soyong lingdokship kiwan sedu serani sedu umshru bat kiwe kijaka kibab hapo kahima jirang. Hakajing sisya ke kam ko badai banekren kadai betang sapangki khatsan tali ki sinong jong kahima nongwa ki baka district council kalapan yeso bat hima jirang. Yakren ya kita te ke songhok kaimo. Tehinrei menta nakaliang jong sada sinat hima nongwa pada wantu kelarwat ya ki kam punya hima sima ki hapo jong kisnong ki hapo jong kahima jirang. Kata ke bisa report persak sa ke district council yim pediang ya ka kani yim sultanat ya ka kumkani ke jingwan kalau long ke direct interfering ya ka administration jong kahima jirang ka tu ke kami hadian ke tu ka cingcha hapo rani jirang nomor kadon ke jingwan bu e ka first rekam jong kadai ne kumnon ne kadai lemar ka rani jirang kadai ka snong ka bahapo jong kahima jirang tu kumong snap so snap hima nongwa uliyo jaka bakat bansna ya ko office bele ayu habaka rani kadai ka snong jong kahima jirang hatu kadon mo let's say kadon ngono ke scam yak snap hima nomor tumor ban yo itu ka caka ban bu office po ani dan hale si kadino council lawat council ro kamtip ya kata dan re itu si kidan gibor kenia lepo council gibambur ban hiar sing ka caka dei kata ka penlong yengi jirang ru bangin snodom ken mo balai bahaba kiwan ni kitara hima trajaka untuk penyemtip ya kam kila de ben pentip lang ni klam pentip kai bur bomi dan cingelang mentau kabami na kajingalang menta kalong klat ya ke balaya tingin ya kren ni penbei ya kan ni kam da ka basuk ka babet ka jinga sutu jingmot apa den ki arteli ki hima rangkat pakar sekonsel tu CM ula panbor ba ai por yang ni bangiru ngin study swaya ki kot ki slajong pi
nang tangin sa nang ya kren ya kini kakam ban pun poi ya ka sa ka ba ngila ban ya pen be ya ka basuk ka ba kemen banam dan shu ka jing ya sutu bakla ka jing ya shun da plang hima jirang ba so yong kata ka dai ke ba Mari ke snat iman mo tumur la pen phai daga hima jirang. So yo. Kari genta pe di next time kita dap. ngim pat kat bakum ke jing pen kat bakum ka order ke bagai district council kala ai ngim pat pen phai nomor hadin ke jing ya kren ya kani ka kam jong kini ki artli ki hima ban ya pen be ya kini ki jing ya kulma dei ban thau da ka core group ke ban kentup ya ki member na ka hima soyong hima jirang nongwa district council ki member jong kata komiti kin study ya ki bro khoi hadin kata nyensa ai ya karai kata kadi ke ba ngila yakut tenre dang yakut ya kata dang hau benai Ogos benai Desember pada lami order ban ong ba kini ki snong bro khoi ki bala ka district council ka ai so hima jirang la kila dei no so yong la boleh ke district council ru kampat tadip hai kata kampat tadi ka rai ka jongka executive committee le se ka dei ka opinion jong weu rangba ka sulong tang kumta ke halor jong kata kanong rim ni na kaliang ka jirang ngila tho pusa bangim pedang ni nomor kat kum ka rai jong ka core group ka dei core group ka ban bisar benia ya kan kata ni yang halor jong kata ka nong rim jong ka core group ka dei kan pun ya kan Pikiran ni ko opinion ju wei orang ba. Udai wei to orang ba ko im pai. Executive member in charge ilaka Berim ne bementap. ubarim mesepi NCM tikimi ke jingkul ma ro kami nak tu ko order tingiong pendu no ya ke tu ko order penne ya ke core group bahkan study can decide ya kan kam kita kadeka ka pangila kran Kebut kendang song biang. ho ya dah ya so Habatin, pej bahaki kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.